UMLA belasyak weng no nak keseng kongres na rambra jerngam konstituensi ba Kim Fasit ni marbanyang ringkat kini Christian Jong henin kasngi kilalai penyasok sa keseng National People's Party kebadan hakaling sensyar hakajingilang kebalalong harambrai West Khasi Hills District. Haba ajing keren hakani kajingilang Menteri Rangba Ukonrat Kisangma ulang bagaseng kalakmi lenti laslam ya kajingwan penyasok Jong ba marbanyang. Hakawai pat kaliang ba marbanyang ulaang ba ulalai penyesok berkeseng NPP namar bakane keseng kasngap ikijing dawa jong ipat ba pat barok kijing kular kiba kalaklay nakabentai kibriu jong karambrai kalapen urlong. Throughout the constituency, man, kajing sungo ipi Kantin batum joro naging say kulo biang ikipor bargada kajing man kajing sungo ipi Mapitang ikishan nga nakapor chakapor. Kublay shibor of the National People's Party and being the president at the national level, I warmly once again welcome Bakimfa Marbanyang to the National People's Party. Upele ubadai no yang lakai